Kurumirira Mukaana wa kwaga kuuma njaa uria waheanirwo ni mutongoria wa bururi tariki 25 munene wa borithi Hilary Mutyambai ni ugite mundu uri ukwagarara watho uyu ni agutacukirio ikinya ria kiwatho akiuga ati borithi ni mekwamba nyambo miena itiganite guothe bururi-ini. The curfew demands that all the person present within the territory of Kenya shall remain indoors within the said period. Oho Mutyambai ni ongereire kuuga ati aruti a wira kuma honge 20 nicio ciitikiritio gukorwo mari nja thutha wa thaa imwe cia hwaini, no akiongerera kuuga ati no muhaka mundu arute gibande kia wira gia kuonania ni agirirwo gukorwo ari nja. Any person who violates the curfew commits an offence and shall be arrested and charged in a court of law. Kaunti-ini ya Nakuru, mutafariri wa mihango ya thirikari nene gitaro-ini kia Rift Valley George Natembea ni oritie ni ngari na huthiri othe a barabara gutigirira hatire ngari ona imwe gukorwo barabara-ini mathaa-ini macio. Napenda kuomba wale wachukuzi, wale watu ambao wako na magari ya kubeba abiria wahakikishe kwamba zile timing zao ambao wanafanya ikifika saa 1 wawe kwamba magari yameegezwa na hakuna mtu ambaye anatumia hayo magari. Kwa hivyo usitoke labda Nairobi alafu kuja ufike Nakuru kwa mfano baada ya saa 1, inamaanisha kwamba wala abiria wako watakuwa stranded. Na kuo kaunti-ini ya Murang'a, munini wa county commissioner gicigo-ini kia muhuro wa kaunti ya Murang'a ni ahinyiririe muingi gutia watho na mikana iria irakorwo ikiheanwo ni thirikari, akiuga matinda magithurima kundu gutiganite kwa muingi ta thoko na barabara kana ni mararumirira mitaratara ya utheru iria igathikitwo ni thirikari gwikinyaniria mathaa ma hwaini. Gutiri mundu agirwo gukorwo nja kana atacokirio ikinya ria kiwatho. Na tumeweza kuhamasisha wananchi kila mahali jinsi ya kunawa mikono, jinsi ya kujiepusha na mambo ya kutengana, kuchukua na kule kukaa pamoja ama zaidi. Murugamiriri wa mihango ya githirikari mwena wa Eastern Isaia Nakoru ni arutire Mukaana ikaria mwena uyu, akiuga mundu gukorwo nja akunyitwo na hingirwo kieheri-ini kia hinya, akiuria andu gwithema kuna watho. Na wale wote ambao watakaidi amri ambayo imewekwa watachukuliwa hatua na watawekwa ile inaitwa self quarantine, utafungiwa. Kwa hivyo ni afadhali kusikia maagizo ambayo yametolewa na serikali. Nafikiri Kenya yetu tumekuwa na demokrasia nyingi mpaka wakati mwingine tunaharibu. Gugikinyaniria mathaa-ini mathaa imwe hwaini, andu aria magukora magetikiria gukorwo mari nja ni hamwe na arigitani, aruti wira muingi sekta-ini itiganite hamwe na angi. Kiributira Kameme TV, rito rako ni Wanjiru wa Boro.